Reka tubasuhuze kandi tubahe ikaze bakunzi ba News Lab TV, turizera ko mumeze neza aho mudukurikira muri hose mu bice bitandukanye. Reka tubashimire ko mukomeje kubana natwe kandi tubabwire yuko twagarutse mu murongo mushya mwari musanzwe mumenyereye, tuje kubagezaho amakuru ariko amakuru asesenguye. Tuje rero kureba kuri ibi bibaye ku muyobozi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, na wundi ni Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Uyu mugabo burya umunyarwanda aravuze ngo akabi gasekwa nk'akeza. Bagize gutya baramucakira, bamucakiranye n'ihabara. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe niwe ugize gutya nawe arabandagaza, berekana mu buryo bw'umugambi uhishe Tshisekedi agirana n'uyu mukobwa. Byose tugiye kubigarukaho, tugiye kubirambura tubive imuzi n'imuzingo. Wowe rero ukibana natwe kanda subscribe kugira ngo tujye tubasha kwibanira muri aya makuru tuba twaguteguriye, niyo nkunga ikomeye wadutera. Perezida rero Tshisekedi agire gutya ejo bundi yerekeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington DC, yitabira National Prayer Breakfast, amasengesho yo ku rwego rw'igihugu rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'amasengesho yabaye mu cyumweru gishize, ariko nanone ibyamubayeho bikomeje kuvugisha benshi amangambure, ndetse bamwe bati koko bya bintu byaba ari byo. Ese ibyo bintu bavuga ni ibihe? Muribuka mu gihe bishize nibwo haje inkundura bavuga yuko Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta ya Kongo Kayikwamba Teresa Wagner agize gutya, bavuga yuko ngo atwite, ndetse bamwe bakora amakarikature cyangwa inkuru zishushanyije bagaragaza ko uwo mwana atwite yaba ari uwa Perezida Felix Tshisekedi, ndetse banamwerekana uwo mwana yavutse. Bavuga ko hari akantu kari hagati ya Perezida Felix Tshisekedi na Teresa Kayikwamba ko kuba ngo hari ukuntu baba bigenza, hanyuma ngo uwo mwana yari atwite akaba ari uwa Perezida Tshisekedi. Ni ibintu byaje no kurakaza Teresa Kayikwamba, avuga yuko agomba kurega abantu babikwirakwije ngo kubera ko ngo ari kwataka ubuzima bwe buri prive cyangwa se ari ukumusebya. Ariko ibyo ngibyo byaravuzwe, mwarabibonye. Ubu rero inkuru igezweho ni iy'umunyamakurukazi w'umunyangora na Perezida Felix Tshisekedi, nabo ngo hari ukuntu ibintu byaba bimeze. Ubwo rero uyu mugabo yari hari i Washington DC, niho icya wavuga ko ibyari bihishwe byahise bihishurwa. Ubwo akomeza kuvugisha benshi kubera kugaragara yahuje urugwiro, cyane cyane uburyo yahuje umusaya n'uyu munyamakuru Hariana Velas ubwo yari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akagira gutya rwose akamuhobera akamugwamo. Ibintu byaje kugenda bigarukaho n'abantu benshi bavuga ati ibi bintu perezida ntabwo yarakwiye. Kameme umuntu nka perezida kujya guhobera umunyamakuru kuriya ni ibintu mu by'ukuri bitari bikwiye. Ariko nanone uretse ibyo ngibyo, ni ukuvuga ngo Perezida Tshisekedi wumva ukuntu bikomeye, yari kumwe n'abandi bayobozi bo mu bihugu bitandukanye bari barahawe ubutumire. Ubwo rero yari asohotse mu cyumba cy'inama, uriya Hariana Velas wari ufashe mikoro ebyiri, harimo iya televiziyo y'igihugu ya Angola ndetse n'iya RTNC ya nuza ya Kongo, yagize gutya azamura ikiganza nk'usuhuza umuntu baziranye. Arasuhuza Perezida Tshisekedi cyangwa yereka Perezida Tshisekedi ati ndi hano. Kwa kundi umuntu yakubwira ngo zamura ikiganza nkubona ahantu uri, ugahita uzamura ikiganza, cyangwa se bagisohoka yenda abantu basohotse nko ku muryango w'ikibuga cy'indege, ugahita uzamura ikiganza umwereka yuko ari we waje kumufata, ugahita uzamura gutya agahita kubona ahantu uri akaza. Uyu rero Hariana Velas nawe ariko yabigenje, hanyuma Tshisekedi ahita aza, urugwiro ruba rwinshi. Yahise rero Tshisekedi amukubita amaso, ahita ava mu murongo w'abandi bayobozi bakomeye bari bavanye muri iyi nama, hanyuma musanga aho yari ahagaze hamwe n'abandi banyamakuru, aramuhobera bahuza umusaya, biratinda. Abantu bataba abantu se ko wagira ngo nababyara, wagira ngo baraziranye. Icyakurikiyeho rero yahise amutunga mikoro, hanyuma Tshisekedi baraganira by'akanya gato mbere y'uko akomeza urugendo rwe. Hanyuma rero hari ibintu byinshi rero abantu batangaje bati ati mucunge neza murebe Hariana Velas ndetse na Tshisekedi umubano bafitanye, cyangwa niba ari ibintu bya hafi hano. Urumva nawe umuntu w'umukobwa w'umunyamakuru ukagira gutya ugasohoka ukagenda ugahita umugwamo, wamara kumugwamo ugahita umuhereza n'umusaya n'ikibizo hafi aho ngaho, ntabwo ari ibintu mu by'ukuri bisanzwe. Uyu munyamakuru rero Hariana Velas
amaze iminsi akemangwa bitewe n'uburyo uyu mugore akomeje kugenda asa naho abogamira cyangwa se agaragaza yuko koko aryamye mu buryo budashidikanywaho kuri Perezida Felix Tshisekedi, cyane cyane mu bintu biri kubera hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Ndetse rero ubwo uyu munyamakuru rero yakundaga kugenda agaragara hariya muri Perezidanse ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abantu benshi bakunze kugenda bavuga ko uyu munyamakuru koko yaba ari umuntu wa Tshisekedi. Ndetse nka Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Nduhungirehe yatangaje ko uyu munyamakuru Ariana Velas ngo akunda kwigaragaza ngo nk'umuntu ukora ngo kinyamwuga ibikorwa bye, ariko ngo asanga bigaragaramo ubunyamwuga buke, kuko ngo yirengagiza ukuri kubera mu karere, ahubwo we agashyira imbere gusingiza abayobozi cyane cyane ngo Tshisekedi. Akomoka muri Angola rero uyu munyamakuru, ndetse ibibazo akunda kubaza akenshi na kenshi ubusanga bibogamiye kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho nko kuwa 9 z'ukwezi kwa kabiri umunyamakuru yatangaje rwose yikomakunga ku gatuza avuga yuko ngo ashikamye ku bunyangamugayo bw'umunyamwuga, agasobanura ko ibyo atangaza bishingiye ku makuru y'imvaho akusanya mu buryo bwigenga, ngo akaba yayagenzuye kandi ngayakura ku masoko ye yizewe. Ariko abantu benshi baramushidikanya bitewe n'uyu mubano ndetse n'uburyo akunda kugaragara kenshi avuganira Tshisekedi cyangwa se banari kumwe, kuko n'uriya muhoberano hari ikindi kintu wagaragaje utuma abantu bavuga batese umunyamakuru nyamara n'abamushira amakenga. Minisitiri Nduhungirehe rero yasubije Velas wikomanga ku gatuza yuko ngakora kinyamwuga, amusubiza ko atari wigamba kuba umunyamwuga, ahubwo ko ubunyamwuga bwe bugaragazwa n'ubuziranenge bw'ibyo akora cyangwa se ibyo atangaza buri munsi. Ati dushyize ku ruhande ingendo ugirira Kinshasa na Bujumbura, impano yaturutse kuri Perezida Tshisekedi wakiriye mu ruhame ukanayemera cyangwa se gufata mikoro ya televiziyo ya Kongo i Washington cyangwa New York, umuntu yareba ku buryo utangaza amakuru ku ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo mu myaka ishize kugira ngo arebe niba koko uri umunyamakuru w'umunyamwuga. Ndongera amwibutsa ko mu nkuru zose yatangaje cyangwa ibiganiro yakoze atigeze avuga ku mutwe w'iterabwoba wa FDLR cyangwa ngo yamagane ubufatanye ugirana n'ingabo za Kongo n'ibyaha bishingiye ku moko bikorerwa mu burasirazuba bwa Kongo. Ati ibintu ni bibiri, nibyo uko Nduhungirehe yavuze. Ntiwigeze wumva FDLR ibyatuma dukemanga ubunyamwuga bwawe, cyangwa se uzi ko ibaho n'ibyaha byayo ariko wahisemo kutagira icyo bitangazaho ibyatuma dukemanga ubunyamwuga bwawe. Nduhungirehe ati ntiwigeze ukora inkuru ku bwicanyi bukomeje gukorerwa abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi barimo abanyamurenge hifashishijwe ibitero bya drone n'indege z'intambara, kandi waracecetse ubwo inzu 300 z'abatutsi bo mu mudugudu wa Nturo muri teritwari ya Masisi zatwikwaga mu kwezi ko Kwakira 2023. Nduhungirehe rero akabaza uyu munyamakuru niba abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi batari mu banyafurika akwiye kuvugira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se niba atari abantu akwiye kwitaho nk'abandi. Ati nk'umugore w'umunyamakuru wa RTNC, kubera iki wakomeje guceceka mu kuboza 2025 ubwo General Sylvain Kenge wari umuvugizi w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yibasiraga abanyekongo batutsikazi, asaba abagabo bagenzi be kutabashaka nk'aho ari basekibi. Minisitiri Nduhungirehe akabwira uyu munyamakuru ati Hariana ko atigeze yamagana igikorwa cyo kwibasira abagore cyakorewe kuri RTNC gusa, ahubwo yanafatiye mikoro yayo imbere y'ingoro ya Perezida wa Amerika nk'aho ashyigikiye imvugo zibiba urwango zikwirakwizwa n'iki gitangazamakuru cya leta. Velas rero uyu ngo yaherutse kugirana ikiganiro na Perezida Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye cyari cyerekeye ku ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Minisitiri Nduhungirehe akaba yaramubajije impamvu nk'umunyamakuru wiyita umunyamwuga atigeze ababaza ibibazo by'ibanze ku magambo bavugiye mu ruhame ko bazarasa Kigali bagakuraho leta y'u Rwanda, cyangwa niba atarigeze abyumva kandi ayo makuru yarakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga. Ati kubera iki wowe munyamakuru w'umunyamwuga ntimuguke kuri Kongo utigeze ukora inkuru y'abacancuro b'abanyamahanga bakoreshwa na Perezida Tshisekedi boherejweyo binyuranyijwe n'umwanzuro wa Loni ndetse n'umwanzuro w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'amahame ya Loni? Ati ibyo ngibyo kuki utigeze ubikoraho?
Minisitiri Nduhungirehe agatangaza ko raporo zitandukanye z'umuryango w'abibumbye n'indi miryango zigaragaza ibikorwa bibi bya leta ya RDC na Tshisekedi, bityo Veras abaye ari umunyamwuga koko yakabaye yarabivuzeho. Ngayo nguko aya Veras na Tshisekedi we n'akabizo ke kariya i Washington DC, ndetse n'uburyo abantu benshi bakomeje kunenga ubunyamwuga bwe. Turagaruka.